abatebekanisa b'emizano ya Fresh Dairy Games abantare school nibo basinga ekikopo cy'omuzano gwa hockey yabojo bwanyuma yo kusinga babiri bakina bakakunguru Memorial na Gori birariye mu finals. Ntare school kaheruka kusinga ekikopo cyo mu mwaka gw'2015 bw'empaka zabire ziryo murira omubishiki bwera nyanji garuzi yabe yakabiri bwanyuma yo kusingwa yakakunguru Memorial na Gori birariye mu penalty bwanyuma ya timu zombi kugwa kikazi Gori mwariyemwe. Omupira gw'ebigero gw'abishyo gw'akamarizo gwarebwa abantu binje harikaceka kandi gukore kwa butuno ha TV West amuskore gisukuro ku rugomo rukedi yasinga bwanyuma yo kutera sentano wa 2 ekikope ekigore mwaribusha ompira kwana no kabi wano majo kabya no gutekamo eto mpira hanuye kipa ya kwata mitsako basketball yabishyi St Mary's College kitende yagaruka n'ekikopo cyayo bwanyuma yo kusinga ya Sentanwa n'ubwo nkaga 50 kandi mubojo Buddo Secondary School yagaruka n'ekikopo bwanyuma yo kusinga Elite School n'ubwo nkaga na mushanjo hari yatana na bushatu. And over the beautiful trophy. Abanda bansingo mu badminton, table tennis, rugby hamwe na tennis bahebwe medal hamwe n'ebikopo. Aha mukoro gwo kuhendera rwakurwa director Ismail Murindwa ubwashagatirwe commissioner Reverend Duncan Zimugumya na Bishop Sheldon Mwesu bwa harikaceka. Okay, let's put kwika banguzi ngo bukite kintu cyorube kandi cyanje kutegesa kugira ngo kuza kubona karungi no ine kubo karwanire atubetire mu wire bwitu time na support kuguma administration. First of all tuntu was administration for their support. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.